Ақтайқаға салғамын, аққайып жазағамын, оқучылық өмірім деп жазғамын. Аққан суға салғамын, көпке чұрқап барғамын, ұзағанша қол бұлғалап ұрғамын. Ағып кеткен оқучу қайығы, ені іздеп таппай қалдым дайыны. Үйсіздікте тоның бұлағы, өткен іздеп бүгін тұрамын. Аттың менің ошол бала құрағым. Бүгін мына 18 июн 2022 жылы 50 жыл болып отыр. 10 класс бүткені сурау 72 килиптүгіле бармақ тайғыстан чоң окудук бир партада бир школда ошол азыр мынакей астыбыз 67-ге алып чыктык баарыбыз тең 70-ке чукулдап калдык. Эми Кудай ушуну кут кылсын. Классташтарым, балдар ушу бүгүн аптан сыймыктуу күн болуп атат, кубанычтуу күн болуп атат. Мына колубуздан келген аракетибизди жасап, 3-4 жылдан бери аябай инициатива көтөрүп аттык. Айдаркул деген мынакей ушул эж баш болуп, мына Токтоналы, Бекин, Эркинбек, Бакыт, мен, бул болсо Ниязбек күйөө алабыз. Так бир эле күйөө алабыз келип калыптыр. Анан Кумарбек экөөбүз чогуу техникумда чогуу өткөнбүз. Анан ушул биз бүгүн сыймыктанабыз силер үчүн. Досторум, классташтарым даже мындай бир толкунданып, өзүм дагы бир башкача сезим болуп атат. Анан эми Кудай ден соолук берсин, мындан дагы узун өмүр жашайлы, балдарыбыздын жамандыгын көрбөйлү, ар дайым жакшылыктын үстүндө жүрө берелик. Баарыбыз туурабы досторум? Классташтар, алтындай болгон классташтар. Менин балдарым, балдар жигиттер. Үйсіздікте тоның бұлағы, өткен іздеп бүгін тұрамын. Аттың менен ошол бүгін ұрағым. Жолуктук. Эми бүгүн көптөн күткөн күн болду да. 50 жылда. Бийики күнү иште ушундай күндөрдөн болсун. Дайыма жакшылыкта жолугуп жүрүп, үй-бүлө бала кыра небере чөйрөлөрсүн аман эсен бололу. Каякта болбойлук аман эсен бололу. Бул ишти жоккан жерден бар бололу. Аманчылык сөгөт. Ооба. Айдай болсун аманчылык сөгөт. Шүгүргө шүгүрөбүз. Акырында мынакей жолукту өйдө төмөн тиягы алып. Тиягы нарын, тиягы тогусторо, биягы бишкек, биягы токмок, биягы сокулук баарыңар бириктиңер, туурабы? Эми жакшы эле булачы. Классташтар дагы бир 2-га бөлүнүп калды. 16-дан бери 50 жылдык айылды өтүп атат. Аны көрүп атабыз. Анан эми бүгүнкү күн аябай кубанычтуу күн
болду, кандай дейсиңер? Эркинбек баш болуп, бияктан ошо мына салкындуу Айдаркул аябай негиз эмгеги чоң Айдаркул. Мага айтпас. Айдаркул кыдырып келди. Аман эсен болуңар. Дагы айта турган сөз бар эми. Ушул болду, анан ошолордун баары бейишинен берсин, алардын арты кайрылуу болсун. Эстебей койсок да болбойт андай. Анан калганыңар ушул жердеги аман эсениңиз, балакырдын урматын көрөлү, балдардын жамандыгын көрсөтпөсүн Алла Таала. Кандай силерге эмне рызкы Алла Таала кылай ушундай чачты ошонун баарын каалайбыз. Аман эсен болгула. Анан эми дагы эртеңден кетип атканда дагы башкача кабылыбызды айтып, аман эсен үйүңөргө жетип, балакырдын аман эсен. Ар дайым ушул мына бүгүнкү күндү аябай көптөн бери күттүк, туурабы? Ушул баары Кудай кут кылсын. Аябай жакшы. Абдан жакшы күн болду бүгүн. Бейрүүскө жараша сында жүрөт. Açılıp ketmedi böyle yaptırdılar. İkisi cevap. Bilimleri vakit etmedi. Oğuz'a metin. Alem bu bilimleri vakit etmedi. Nasıl işbirliği bunu da ses kelimesinden bu baldarga ata apa olmadık da. Hem şunu kutlasın. Şunca acele buna ki anan yer özül degenden oğuzumuz aytkan acayip bulma. Oşa ne degen başımızdan. Biroq ularga şükür barımızdan ülüydü oldu. Bana çakıra oldu. Degende nerelerде oldu atağız. Yerlerde atağız. Çövrede olduk da canım. Yaşlıklardan vardı kutlasın. Anan ebilenleri klastaşlarımız, dostlarımız öpmek istedik o. Anan Musa'kız anaga bağımda vardı. Tutuşamda degende. Hem alardım ne deysin? Beşinen besine. Hadi ziyade olsun. Dostlarımız. Suyup öğretken suyu alalım. Analardan baldardan dege bu aman olup da geçip aytkan mısın? Şu baldarına da aytıp koysak bu da. Gel bana bu da. Ayttık geldi. Айтылды эми ал кардинал өзүнүн Аlasında da saçına karaş gerek. O anan janagı 45 ustaşımız tekrar. Meylem alattı. Aydır veresin çok da. Aman olsa onun geçmişte çok böyle tuttu. Ömür verse ya. İleride tağı basıp. Sağlasın da gerek. Эми мына 50 жыл 10 класс бүткөнүбүз 50 жыл болду атпайбы? 3 жылдан 70 ке чыгабыз. Ben 70'e çağırdım. 2 yıl oldu. Toymuş toyladı. Жақсы Тоғылық болды барған білесің. Қандастарlar ұшырасымен Camda bir klastaşım diyor. Kaldı Paris'te. Anam dükkanımızda 50 yılda joluguşup biri-birisi görüp kanday kelişti. Kanday suyun otağısı. Aybay mындай көкүрөгүбүздө жүзүбүздө болот экенде бүт тааны атабыз. Анан ушуну Кудай кут кылсын. Баарыбыздан мына балдарыбыз аман болсун, өнү өсө берсин. Балдардын жакшылыгын көрүп дагы 80, 90, 100ге чыгалы. Ушундай балдар биздин жок. Саркаттан балдар ушулар дагы 50 жылдан кийин жолугушsun. Эң бейбашың ушу болчу. Кийин бир ат коюп койгон, аны айтпай эле коет. Атыгы эмеле жаңы айтат деги Айдаркул бейбаш болчу деп. Айдар жоош. Антиден куртуңдап могунуп турат. Жоош болчу. Мындан эми эң жоош эле мен болчумун. Анан мында Шамбек, Рамазан, Карик, Тотолор эми алар колдон түшүнөчү деп алар башкача адамдар болчу. Ырдаччу, баардыгына жасачу, муктарды жасачу. Кийин жигиттер эле.
жыл бою бир класста бирге окудук. Дос болуп бала кезден кубалашып биз ойнодук. Коңгуроо шыңгырады, убакыт зымырады. Эй достор, өттү күндөр, балалык кез артта калды. Классташ кыздар балдар, кайдагыр алыстарга учасыңар. Классташ кыздар балдар, куш болду кече келе балапандар. Классташ кыздар балдар, унутпа уяңарды учкан коштар. Классташ кыздар балдар, каалаймын ачылса экен ал жолуңар. Классташ кыздар балдар, унутпа уяңарды учкан коштар. Классташ кыздар балдар, каалаймын ачылса экен ал жолуңар. Классташ кыздар балдар. Чыныгы жүздөр менен, чыры жок сөздөр менен, жаркырап күлүп турган, жайнаган көздөр менен, жолуксак кандай жакшы, жолуккан кандай жакшы, жолуккан кандай жакшы. Сагынган жүрөк менен, эң жакшы тилек менен, кучактап бекем кызы, кубаттуу билек менен, көрүшкөн кандай жакшы, жолуккан кандай жакшы, жолуксак кандай жакшы. Амандык болсун деши, бөксөлөр толсун деши, байырлап башыбызга бак дөлөт консун деши, бар болсок кандай жакшы, бар болгон кандай жакшы, бар болсок кандай жакшы. Өйдөдө өбөк болуп, ылдыйда жөлөк болуп, туугандар жай турмушта жакшылык себеп болуп, жолуксак кандай жакшы, жолуккан кандай жакшы, жолуксак кандай жакшы.
Herkese bol çalarlar mı? Salamatçılarına hırmatlı bizim Akdoskalı, Akılbakçan ağalar. Jana ошол эле керек болгон жерде биздин эжелер, жеңгелер бүгүн өзгөчө күн болуп отурат, урматтуу туугандар. Мындан 50 жыл илгери, урматтуу туугандар, балалык байоо сезимдерди бирге көргөн, ошо мектеп партасында бирге отуруп, бирге окуп, бирге чогуп, ошол уядан учканыңыздарга 50 жыл толуп, бүгүн бардыгыңыздар мынакей Кудайга шүгүр, аман эсен отуруп, бүгүн 50 жылдык торколуу той, 50 жылдык жолугушуу кечеси болуп турат. Анда эмесе ушул кечебиз кут болсун деп, бир алакан ачышканча, алакан жагыганча кол чаппайлыбы? Байрамыңыздар менен. Урматтуу туугандар, ошо сиздерди көрүп, сиздерди уккан эл ушунча жакасын кагып ыраазы болуп отурат. Ошо биздин уулдар, биздин кыздар ушул даражага жеткен экен. 50 жыл өтүп кеткен экен деп көрсө, убакыт деген учкан куштай, аркырап аккан дарыядай, канатын каккан куштай болуп учуп кете берип турбайбы, урматтуу туугандар? Мына бир кезде талчылыктай буларган 18-деги кесип эстеңиздерчи. Байгелерибиз тебилди тепкен, үзө тепкен маал. Ата-бабамыз айтып калчу эле, 15-нде чарда ойногон булактайсың, 20-да мылтык атап камбулдактайсың, 30-да көк камыштай булактайсың, 40-да мык себеге турактайсың деп каларды. Мына 46-да. 50-дө деп айтып каларды. 50-дө тескейден аккан мөлтүр булактайсың. 60-да акыл эсиң толук болуп, жанында шола чачкан чырактайсың деп. Карачы, бириңиздерди караңыздарчы. Мөлтүр булактай, шола чачкан чырактай болгон, укуруктай болгон уулдар, ушу жерден мөлтүрөгөн периштедей болгон кыздар бүгүн чоң ата чоң эне, таяда таяне, немере көрүп, чөбөрө көрүп, бүгүн 50 жылдык куттуу тойдун дастарканында маңдай тискеп турасыздар. Кудайга миннет менен шүгүр айтып, дагы бир жолу майрамыңыздар менен деп кол чалар менен. Бүгүнкү 50 жылдык жолугушуу кечесинин организаторлары, уюштуруучулары, адеттен тагатып баарыбыздын башыбызды бириктирип, мына бир столго, бир чай үстүндө мынакей биргелештирип, канча гана күндөр өтүп тургандар, нары чалып, бери чалып, ал жок, бул жок. Ал эми бүгүн өзүн сыйлагандар, жана өзгөнү сыйлагандар, классташтык сезим менен ошо баарыңыздарды сыйлап чогулган алтын классташтар аяштап отурасыздар. Анда эмесе мен бүгүн уюштуруу комитети Аман байке, Айдаркул байкебизди, Салкын эжекебизди, Айгүмүш эжекебизди, Зуура эжекебизди чакырып алууга кол чабуулар менен улук саатыңыздар, кана оркаттер келиңиздер. Салтанаттуу түрдө ачып бериңиздер. Кол чабуулар менен шаңдуу отурабыз, шаңдуу отурабыз. Ушунча элге алынган экен. Ушул 50 жылда дагы жөн жүрбөй, карачы жерден мынакай жакшылакка сыйлыктар таткан экенсиздер. Аман байке мага күндө чалат, о, мирна менен ушундай бир той болот деп. Мына ошол тойда келишип турган экен. Тоюңуздар кут болсун. Аны эмесе темир кол чабуу менен сөз кезеги баштайлы. Урматтуу менин классташтарым, урматтуу менин жакшы көргөн, сүйгөн, ушунча сыйлагым келген классташтарым, баарыңарга узун денсо өмүр чың денсолук каалайм. Алдыңарда ак торконулар дайыма берекелүү болсун, үй бүлө неберелер менен аман эсен болгула, тойлар тойлансын, аман болгула. Классташтар, мына ушул көптөн бери күткөн 50 жылдык ушул бүгүнкү майрам келип отурат. Баарыңарга узун өмүр, чың денсолук каалайм. Мына бир инициатива көтөрүп 3-4 жылдан бери ушундай болуп 50 жылды өткөрсөк экен. Ушуга бир аман эсен жетсек экен деген тилектер бар. Ошол тилектерибиз бүгүн ашып отурат. Кандай аткарылып атат да. Так, анан эми дагы бир нерсе бар бул жерде. Мына биздин арабыздан өтүп кеткен классташтарыбыз бар экен. Бар. Кыздарыбыз бар. Анан ошону азыр ушунун астында бизге ошолорду эскерип эле коелу. Мындай эле жок, эскерип синагогамыздан туруп койсоңор бизге имандар саламат болсун, отура бериңиздер болду.
Аны эми ар дайым ушундай дасторкондо жолугуштурөлү, үй бүлөңүздөрдө балабакада небереле жөбөрөлү болдук, ошолордун урмат сыйын көрөлү. Классташтарыбыз, алтындарым, ошол баарыбызды баш коштуруп отурган биринчиден инициативасын эметкен биздин лидер Аман Айдаркул эс алкын үйчөнү менен чоң ыраазычылык билдирем. Негизи баарыбыздын башыбызды коштуруп, баарын уюштурган ушул үйчө да. Анан Айгүл экөөбүз коштоочубуз да. Эмне дейин, ошо бүгүнкү алтындай болгон тиги убактыңарды бөлүп берген ушу классташтарыма баарыңарга чын ден соолук каалайм. Ишиңиздерге ийгилик каалайм. Бала бакыраңардын жакшылыктарын көрүп, ушул 50 жыл деген эң аябай узак жыл, мындай айткандачы, 50 жылды бизди мисалы бул баламдар эле төрөлө эле учур экен да. Ошол бүгүнкү маарекелүү майрамыбыз кут болсун баарыбызга. Ден соолукта бололук, аман бололук, бала бакыраларыбыз ушу биздин жолубузду жолдоп, ушу апаларыбыз, аталарыбыз, чоң ата, чоң апаларыбыз ушундай 50 жылдыкты өткөргөн экен деп жакшы эмелерди кабыл кылсын деп эме тилейм. Баарыңарга чоң рахмат. Ушул алтындай болгон убактыңарды бөлүп, ошо өзүбүздүн балалык эсибизди эстеп, убакыттын өткөнүн кара, 50 жыл деген бир сабакта өтүптүр. Биздин апаларыбыз ырдачу эле илгери. Балыма өткөн турбай, кызыма өткөн турбай дегендей. Ошол биздин 50 жылдыктарыбыз кут болсун бүгүнкү. Баарыңарга чын ден соолук, ишиңиздерге ийгилик каалайм. Саламатсыңар, кымбаттуу классташтарым. Бүгүнкү болуп аткан 50 жылдык тоюңар менен баарыңарды куттуктайм. Баарыңарга ден соолук, өмүр каалайм, жакшылык каалайм. Каалаган тилектер, ой максаттарыңардын баары ишке ашсын, балдарыңар аман эсен болсун, неберелериңер аман эсен чоңойсун. Мына аман айткандай көптөн күткөн 50 жылды өткөрөбүз деп жакшы эле чуркадык. Мына үзүрүн көрүп жатабыз бүгүн. Мындан ары баарыңарга ден соолук, жакшылык каалайм. Ар дайым ушундай жакшылыктарда, тойлордо жолугуп туралы. Бул чек болбосун, дагы 60 жылдык, 70 жылдык дегенге чейин Кудай буйрса, Кудайым өмүр берип ден соолук берсе, ошого да жетели. Балдарыбыз аман болсун, жерге жегибиз аман болсун, элибиз аман болсун, элибиз тынч болсун, аманчылык болсун. Баарыңарга чоң ден соолук каалайм. Николайга чоң рахмат, бир кубанчылык кылды бул жерде. Саламатсыздарбы, жолугушуу маарекесинин коноктору, менин аяштарым, байкелерим, жездерерим дегендей баарыңыздарды кошулашнакай. Эң бактылуу күндөрүбүз бүгүнкү ушул жолугушуу кечириңиздерди чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Баарыңыздарга чын ден соолук биринчи байып, ден соолук дейт, узун өмүр, үй бүлөлүк бактыр таалай, ар күнүңүздөр өзүңүздү өмүр өтүүңүздөргө, ар дайым ушу ак дасторкондун чекесинде ар дайым бирге бололу, бар бололу. Бул эл айткандай жолугушуу чек болбосун, дагы көп жолугушууларда жолугуп жүрөлү, аман бололу, катарыбыз эч убакта кемибесин. Баарыңыздарга чын ден соолук, дагы бир жолу куттуктайм ушу кечеңиздер менен. Айдаркул акага аксакал жайкалтып, баары кыздар ата акайдадай ушундай көрүнөт, көзүмө сонун тартып отурат. Ага таң атса дагы кызарып, күн батса дагы кыргыз ар бир кадам таштаган сайын бара калат экен. Ушул 50 жылдык торколук той жолугушуу кечесин биз Алланын буйругу менен отурабыз. Аны биз бир аркан жайып жакшыга тилек айтып кана. Амин. Амин. Дасторконго келип болсун, үй бүлөгүнөн бала бакыраңар аман болула, 50 жыл чек болбосун. Баарыңарга ден соолук каалайм. Амин. Аны эсе орун алыңыздар, урматтуу туугандар. Мына өткөн өмүрүбүз эсте калган өмүрдөн экен. Бүгүн бир эс алалы, бүгүн сырдашалы, урматтуу агалар, урматтуу эжекелер. Бүгүн сыйлашалы. Кыргыз бул сыйга жаралган сый кылды экен. Бүгүн карачы өзүн сыйлаган, бириңиздерди сыйлаган ушул жерде классташтар, аяштар келип отурасыздар.
Бұл жашоодо ата-эне бир тууган классташ табылбайт экен чынында. Дос табылат экен. Канчаланган достор өтүп кетти. Классташтар өмүр бою жүрөгүнүн түпкүрүндө сакталат экен. Ата-эне дагы мына табылгыспайлы, бир тууган да табылгыспайлы. Аял деле табылат экен, күйөө деле табылат экен, бала деле табылат экен, байлык деле табылат экен, акча деле табылат экен. Ал эми классташ ошо табылгыс байлык экен. Элестетиңиз бирөө менен классташ болуп атканыңызды. Дос болсоң болот экен. Алтынай болгон классташтар карачы, 7 жаштан жетелешип, ошо биздин жаңы талап айылдын чаңында ополоң тополоң болуп ойноп, талчыгын минип, арыгындагы сууну ичип, ошол чагында ойноп, аты билип чоңойгон балдар монтип аксакалдуу тарыя, агып жаткан дарыя дегендей отурасыздар. Аны эмесе тоюңуздар куту болсун. Мен жанагы кыздар издеп калса, балдар жок болуп кетсе, 50 жаш, 50 жылдык тойдо деле балдар баарында тентек болуп турбайбы деп өзүмчө. Эжекелер кыздар күтүп жүрөт. Бүгүн бир сыйлашалы. Бир канчаланган күндөр өттү. Эстесең эстедиң, эстебесең жок. Бүгүнкү күн бул тарыхый күн болуп саналат. 50 жыл мурун ошо мектеп уясынан учсаңыздар, бүгүн карачы бакыйган ата-эне болуп турасыздар. Аны эмесе сиздерге атам, апам жана мен айылым аттуу. Сиздер үчүн тамагыңыздар таттуу болсун. талчылықтай болған қыздар, қармаған жерін қатырған, шаң менен таңның атырған, басқандай болған балдар, мойындеп қарады. Бүгін чоң ата чоң менен олып тұрасыздар.
мен сіздерге ушу бата тийген үчүн ушул жерде отурасыздар деп ойлойм да. Бата тийип, өркүнүң өссүн, өмүрүң узун болсун деп канчаланган улуулар бата берген сиздерге. Мына ошо бата көрсө касиет экен. Бата бул энергия экен. Бата бул байлык экен. Ой, булар баталуу үй бүлө. Буларга бата тийген үй бүлө. Ой, булар батага бай үй бүлө деп. Мына ошо батанын аркасы менен ушул жашка жетип отурасыздар, урматтуулар. Дагы жолу тоюңуздар кут болсун. Эми жаш адамдар өмүрү кыска болот экен. Сонун адамдар көп жашайт экен туугандар. Анысыганда ошо жакшы, сонун деген нерсе бул адамзатка тийиштүү нерсе экен. Мен жанагы Аман байке эскерип кеткенде мына Беспелдегі Бекин байкебіз, Абдыраев, Шамбет байкебіз, Үлкүнчиев, Тоқтоқали байкебіз, Жүнүс Алиев, Қарыбек, Абилов, Тойчу, Исаков, Батырбек, Шакиев, Мамытбек, Тоқтоғазиев, Нарымбек, Болотбекова, Авасайна, Мусаев, Бектурган, Баялиева, Салимхан, Айпамбетова, Сейитбек, байкелерибиз, кежелерибиз ошо таазим, ар жүрөгүңүздө сактап та кишилер. Ансырандай бүгүнкү дагы тобо дейли. Мен бул жашоо сыноо экен, урматтуу туугандар. Ошого сыноого сынбай, 7 жолу жыгылсаң 8 жолу тур дейт турбайбы? Ошо турмуштун мушуна чыдаган адам, монтип сиздерде агарып көгөрүп, тамыры жайылып, өсүп өнөт экен. Анда элесе биз мындай оргкомитет кеңешип кестик. Сыр сандыкта каттылуу байге бар. Ал эч кимге айтылган эмес. Биз ушул жерден чече койдук, Кудай буйруса. Аны бүгүнкү тойдо, бүгүнкү жолугушуу кечеде баягы 18 жаштагыдай, баягы 25 жаштагыдай, баягы 35 жаштагыдай ойноп күлүп, шаң берген бизге энергия тартуулаган классташтарга гана берилмекчи. Спонсор ким экени дагы айтылбайт. Аны оргкомитет эч ким билбейт. Просто мага бирөө айткан, ошол нерсени айтып коеюн дедик. Анда эмесе эң биринчи классташтар Аман байкебиз, Салкыр эжекебиз, Айдаркул байкебиз, Сураш эжекебиз чыксын. Бир 4төн 3төн бөлүп койдук список боюнча. Биз ататалган байкелер бир шаң менен чыгып, бир өзгөчө маанай ким тартуулайт көрөлүчү, урматтуу туугандар. Анда эмесе Аман байке, Салкыр эже, Айдаркул байке, Сураш эже кандай шаң менен чыгып, сөз кезекке чыгып, кереби чыгара. Эже башталды. Canım senin aşkınla, hey, olan derdim çok, hey, kala kala, hey, hey, başına seni şanlı, yarım seni bana deneme, hey, canım senin aşkınla, ayran var, almayken, ayran bulayken, bunlar artık rahat var ya. Кулдалыктыкы өзүнчө сый, классташтыкы өзүнчө сый. Куда мелек болуп кетет, бүгүн мелек, абек, булек деген иш жок. Аны мен баарыбыз билип турганбыз. Жана ачып бердиңиздер, эми мындай бар. Өткөн кеткенде кыска-кыска эстеп, эч ким айтпай жүргөн күндөрдү айтып, ушундай эске кыл-кыл этип отурат, Айтпай жүргөн чындыгында бөлөктүлөр бар. Мына боюнда классташтар отурбайбы? Ошонун жанына монтип коя беришмесиз. Даже типилер кийимлерге кол кийсе түшмесиз. Мына чоңсыз ошолду баштайсыз. Ана чекесиңиз колдон көрөчүсүз. Мына асыл ушул сый ошо. Карачы ушундай нерселерде чынында мен азыр видеоса абайлап баягы торпок кезинде сүзүп койсо ой кийин төбө болосуң ким болосуң деп жалтап калат го ана караса айдап койгон ушундай нерселерди айтып отуралычы баягы көнүмүш нерсе айтылат бүгүн бир эс алалы унутуп калган окуяларды эске салалы аны сагынбай кетебиз. Мен билем классташтар мына кийинки окуяны жерде Bekle oturayım. Çok da ol. Yani olsun efendim. Giyin. Bu sene tamamsa. Anneanne giyininde Bekin otam mı oldu? Kanday otam mı oldu? Ramatın Bek kılandı. Göçüp. Uzatıp klastaşta uzatıp duruyor. Kurdulan maşinin üstünde sürekli arasında. Ama uzatıp pavruktan gayrı gelip kalsın. Sen Kusu Merat'tan bağına geldiğinde. Abi sen hiç aldık da. Soğuşta yakaladım seni. İyi turganlarga biyoga shunday Bekin bo'lib ag'isida va otamlarga kelib qolsa. Ana biroqda so'shga kirib turibdi. Bu Bekin ayol o'tirayotgan bargani, o'sha ayol o'tirayotgan. O'shandan keyin o'tam o'tmadi.
ошол тактагы турган нерсе да. Экинин Oturmaya söz ver koyuşma. Ana neydi? Mojen erkinliğe oturak mı ne? Peki, bana erkinliğe ağayın çağırayım. Bu bolsa bunun adını ayıplayayım ben taktı. Bu erkinliğe ağayın, çok salavatlı, akşası yüktek bolsa da. Ana bir akılara şaşmıyorsun özüme. Kulak ayıp kulağına. Yok ayıplayayım. Barınızlara den soğuk, uzun ömrü kalayım. Yüzünüzde unutmak olsun. Oşol. Endi жакшы аябай сонун болуп атат биздин тоюбуз. Эми классташтарыма дагы ден соолук каалайм. Тоюбуз жакшы улансын. Ана мен дагы урухи классташ балдарга рахматымды айтып коеюн дейм эле. Кичинекей жаш кезимде канчанчы класстан баштап барчу элек баягы тиги силос шыраган ваткак ошо кичинекей кезибизде жана силос шырап эме учубузда калимкидей ылай шырап ага тиги саман аралаштырып анан жанагы эменин силостун үстүндө тиги жаап берчүлөр салапан менен тияка чейин канча жанагы 500 метрдей бар го ана ошондой жерге барганда испытымга барып жөө айылдан ошо тиги сарайларга барчубуз. Сарайларга баргандан кийин биз ошолчубуз. Анан биз үйдөн айылдан чыкканда сарайга чейин балдардын велосипедтери бар. Анан кийин бакчылар өздөрү кетпеске бизге берип коюшат. Ошо сыйганына рахмат да, ошол эстеп атам азыр. Анан тиги айымтандын мантысын эстеп атам. Биз уборкага барабыз да, бул болсо чабандын кызы эт деген толтура. Анан кийин килтейтип манты түйүп жаган эттен. Анан ошо уборкага барган кыздарга берет да. Жок, сарай эмес, мектепке барабыз да уборкага. Анан ошо тиги айымтан мантыны көп алып келчүлөр да мектепкечи. Не кадар 30 манталы эми баарыңарга ден соолук, баарыңарга ден соолук. Эмне дейин эми классташтар, биз 10 классты бүткөндө 17 жашыбызда бүтүктүрбүз. Ошондон бери мына 50 жыл өтүп, азыр 67ге толуп, 68дин тамагын ичкендерибиз бар, иче тургандарыбыз бар, ичели деп аткандарыбыз бар. Эми ушул 50 жылды эми кылбай биз артагы 17 жаштагы 10 классты бүткөндөгү кезибизди эстеп, салкын экөөбүз 18 жаштарда берели. Мына. Мына аккордеон дара келип салып. Ай, бакыт. Ырдай берсин, 18 жаш, ырдай берсин, боштап калат. 18 жаш Ayrılma
ya. Adam kaçan karabay dedi. Özünün akademiyasымен жүрсем карабай кетіп барып ардайым жүріп жаш болып жүре берсін. 90 атаны тойға алып барып отырамын. Ата 90 барғанда сүйіп болып атаның олар чечек деп барады. Ой, чекеге кылыш түшті деп жүрекке кылыш түшеді деп ойлап отырасың еді. Анысқанда 18 жаш қандай ғана бұлақтаған ташкентте болған кез. Дағы жылы мұндайға екінші бөлікке чейін қалып кетіп toyusun ikinci bölüm oysa tamaşaçılarla daha kim belirli gücü var oldukken daha kim karusunda daha karu var eken görünür anlıktan bugün çarçadın çarpın demey ve oysa tamaşaçılarla anlayışa azgı söz gezege Kumar Bek Beyke, Asgar Zeke, Erkin Bek Beyke biz, Tamar Zeke biz söz gezegine çıkardı eken ata dalgan baykeler, akaylar, rejekeler gana ken bir şan menen елге bir şan tartılap bir çıkınızlar çıkana. Ol cevabına. Aslanıcı, amarıcı. Durursan sonunda. Kıytırlanma çeyle. Kıytırlanma çeyle. Suyumunda sen suyuyorsun. Adını bul elege. Rahmat. Oy, Tayland'da bir yılda biz oldu. Tayland'da koyduk ya. Oy, Tayland ortamlarında ama yıldık toydu ayağına bugün ırdaydı. Karakter geçirdi. Ay, her yıl marek ekser mutlasın yerimizde. Hürmetli klasdaşlar, Mozart'ın bugün esnege düşkünde bulundu da, esnege düşkünde sekbrak. Bayağı turmuşlarında yetler var. Günlerimden eski almayın. Eski alan günler yaşı gelmedi. Mesela eski alan günlerinde yaşı şurada. Hani ben size tarihte toplam koyun. Biz de şu Burka inanmıyoruz. Burka degen bizim çoğunluğumuz, Türklerimiz, şu Burka'nın bağladığımız bazı var. Şu Burka'dan tarayız. Şu Burka sulusunun cebinde yaşayız degende. Anan, eğer biz daha bir tarihi yazsak, o son istinaydan çıkan, Burkan'ın zeyinden çıkan. Baybet degen mektepten okudu. Baybet hakkında okudu mektepten. Baybet degen de son doğarak ondan çıkardı. O son Baybet mektepten okudu. Antalya'da konama oldu. Ne getirdi? Okusu varım. Ben o son, o son Baybet bolğanından yiyin. Gençler okudım. Bırak klasdaşlarımdan olup gitmez mi zaten? İki klas ne? Ne var kızlar? İki klas ne? A klas, B klas. O sonra Baybet'in tarihinde biri de yok iki klas oldu. Biri de yok. Anaki istediğinler de bir klas oldu. İstediğinler de bir klas oldu. Ama şu iki klas bütün okudum. Anam benim şu tarihte bir seken. Kayra gelip ben o zaman mektepte özmüşler var mı? Kırsın işler, aslında bir sene çıktım. Bana Moğol'un adasını işledim. Ben araştırma bulup, ben adamı götüren ben adamdan tarafıza dövüken tilsi olmuş. O da ekran işledim. Moğol'da klasama şomuldular canım. Sıdıralarını işledim. Matematik edin, ben de matematik edin. Şu işlerini işledim, işte yaş günler oldu. Anan öyle bize de klasdaşlarına verdik. Ben de şimdi tuğla sayıkan. Evet, aslında bu sırada klasdaşlarına tuğla varken. Türmedaşlarına tuğla varken. Kursdaşlarına tuğla varken. Anan klasdaşlarına değilirsen. Ben mikroya gidelim, klasdaşlarına var. Klasdaşlarına değilirsen olur. Anan o zaman ait koyunlara da hem şunları bugün rayonlarsa bugün üçlü sorunun içine geldi. Aman aylar bu kadar kıslarız, 3-4 ay, yaşı ne soruldu? Aslında ötkende 25 yıllık ötkürgüm, sen mi de klasdaşlarını da varsan, baraya yalanlarda da olsa gerek, 25 yıllık ötkürgümüz ayda. Aman bir yıl mesela, 3 yıl ötkürgüm mu? Aman ileriye götürdü. Çabuk ben aydan bu şahada o ekmeği o şakayda
Ада қайтып отырсақ айтып жататын амантыр ғой. Адам жерден мынан осы жақтан айтып, онан мына 2-3 жыл болды ұқсайды. Осындай болып кетті. Анам осы емелі бір жерден келесек, бұл танымы болмас, елі деген. Біз столовый ішінеміздер кен. Айтып отыр. Ол 50 жылда қанып қауышады ма дейді. Қайран берілдің тапқын болып па. Атсайды бұл еліктен ол үшін елседі. 50 жылда адам ағымызға қашық кетті. Балап бұнар кеттіңден ұлдатынан осы бұл тауыштырған Yana bizim uyuşturucu komitetine çok rakbat çıktı. Zulada bırakmak. Olacak o. Ana bu. Abi bugünkü toyumuz Umar Kırbaşlar'dan жақсы өтсін. Жақсы başlar oldu. Onlar bağlar sağ oldu. Bir kere olamadınız. Nikolas Blanı onun kampanyasının noktası bu. Özür barına bakıyorsun, koluna gelen jigit, musika kızar musika, ölçülersen ölçü, tamalarsan tamala. Özürlüğü var mı? Ne sahip koy. Emin belki de var mı? Söyle bana. Sen zaten emin belki. Ana bağırılan oğlan mı başka? Ana tutma. Ya oğlum sonra anam. Bağırsın. O şey kazanıp yapıyorsun. Oğlan da yapıyor. Oğlan sen de yapıyorsun da kaynak. Arkadaşlar, ben tamamen geldiğimde oraya da şimdi sesler vardı. Arasızlar geldi. Kasaslar var, hopsuzlar var. Azap söylüyorlar var. En son dersin. Uşunlar günlerde hep olsun. Mojada bizim memlekette biraz suslar var. Çok mutlu kasmış. O şöyle şey gitti. Eğer toneli de korktu kendisine. Eğer toneli mi vardı? Eğer toneli жетmiş de koydu. Anamız eğer toneli daha zedirek işte adı bıraksa. En yaş versin, ömür versin, en soğuk versin. Zaten babam burada en soğuk versin. Armanızlar. Kutmandu uşul Aktastormanın jeginde oturgan meni sүйүктүү klassdaşlarım. Endi janatan beri Жетинан Байтабыз телевизиясы көрүп баарыбыз чоң атабыз, тай атабыз, неберелерибизди жетелеген кезибиз. Анан бул жерден мен эмне бир 2-3 нерсеге токтолгум келип атат да. Биздин ата-тектер биз алтын күмүштү баалачу эмеспиз дейт. Биз көгүлдү баалачубуз дейт да. Анан көгүл бул эмне десек, көгүл бул өмүр экен. Өмүр экен да. Анан кийин адамдын жашоосунун узундугун айтып берет. Adamın yaşosunun uzunluğu kursakları yaşıyor ekan, birinchiler. Kursakları yaşoğundan keyin bu jarak yaşıyor. Ana o dünyadagi yaşıyor. Ertede beri eskert berdik, jana arabızda yok. O dünyadagi yaşoosuna ketkenlerdi, klassdaşlarыбызга. Ошол şu жерде oturganda ошо klassdaşlarыбызга üstüden katışıp турат. Al janыбызда Bana sezim bolup gelen adamlar, oşol sezimimiz bilen gayrısa yol olarak gayrıyız. Anan, ben şu bağırız bir şeyde koşmam Kuday'a razımın, Kırgız bolup yaratmamama razımın, Kırgız'ın yerinde durmanıma razımın. Anan, Kariyağ'a muğannerden eskere gidelim, ağişine Ulakka düşkönde men uqmam çatqa ulak basqandan keyin alan kişi yok bolчу İsrail'de. Ana tarixten sabak berçi, tarixten sabak bergende oşol kişinin bir aşık sözü yok bolчу. Aşık sözü anan gülüp kana жүргөн elese oşol Kariyaga men bökül atam bolчу anan Kuday'ın buyruğu olsa gerek. Bu ökül adam balası olmandan keyin iне oğlatar balası? İnim.
Ökül atamın oğlu toyoldu. Takay şu bolup kalıyordu. 2-3 toydan. Bu da kaydı buyruğu olsa gerek. Ben şu ilim çıkılandan sözde salmaktığı sözlerdi söylep. O zaman benim gönlümün açkanına şu ilim abdan razıyım. İşinlerge iyilik kalayım. Anam jerde oturgan klasdaşlarımız Ahmet Esenboroğlu gönlünüz açık olsun. Yaldırap jaylap. Жақшынағай күндерді көреді. Бақталайды, жашауды жашайды. Көңіл тұрмағанға разымын. Құрматты классташтар, үшінші аттас торғанның үстінде жүргізіп отырғанымыз аябай чоң сыйлықтан алғанда, ушу 50 жылда мындай кошулуп ушинтип чай чек деген ойлогон эмес. Маман менен салкынга аябай чоң ыраазычылык. Ден соолугубуз чың болсун. Жалпы классташтар аман бололук, бар бололук, балдарыбыздын ысык чайын ичип эле элдин ичинде жүрө берели. Элде тынччылык болсун, тоокчулук болсун. Ушундай жайык дасторконго жакшылыктарда кездешип турабыз. Аман бололук. Suyumuz tez olup uzun ömür alayım. Bunu büyük adamlar ne küçükken mahmene deyip yaşayıptan söz alıp geldi. Yerin yaşınız, ürede var, meselerin var, halay yaşına sözler var, sürekli anlayız. Bazılardan çıkardan kısmat görür, onlardan normal görür. Şurayı tez olmuş diyorsun. Mektepte okutturgönlerden ısık kulübüler okanı ya, böyle mektepte ötülüşüp baktık. Zeytin, macin, baktık, baktık. Buraya zorbaların kayseptesin, bazılarına atış gerek. Abdülde ötepken okulayın, bu da okuyun, buyruğuna göre etmedeyim. Sakın büyük annelerine bunday bir şey mi oldu da, işitti, Allah'ın buyruğunda. Bunu bağlısı başlısı gibi, kastakondan kayıcı atlarımızda, şöyle zeytin almayı, suyun adamlar. Büyük kullanımda böyle. Ay sağ olun. Niçin doğdu yaşlara gelip kışlara geçti. Kıvırlarına bakaylarlara gitti. Ay yaşoğlu soğudaydı hakkılıkta. Toyga kadar akbara dediler, tamamlar, canı çirketler. Gidin sırdaktı. Ağay, gelmezler. Ağzınıza da çay çöktürdüm, alıp içip oturalım. Çoğun yiyip ben alır koç. Geliniz ağay. Ben seni suyum da aytkan emesin. Açkay çıkar. Kana, biliyorlar. Yok, kalstık neye kanacak. Geldiler, oşon için o çoğulup oturak bugün. Geldim bari. Çoğulup, öz namusu menen, anamına yemek olup geletecek peyli menen. Şunçalık berilgen, bular birbirine şunçalık sıydı, jakşı görüp berilgen. Mana, men sizlerim menen bir kanacıyla okudum. Zato men bir ömödagı dinlemde kat söz söylegen yokum. Bir oynuyorduk, güldük. Degen bunun varını jasadık. Kasetine vardık. Ura! Şunday! Yıllar baktırı oynuyor, bağırın, 5, 10, 100, yaşılık gelemesin. Oşanın için, onun aliyeyle. Şu bayken buna bağırızlarga çam verip, bir energiya verip, dem verip oturup, baykezge bir kol çam kol çıkına karşı. Hem oturuşta oşunday oturalım. Çarşalıp. Anı mesela bulurdu, kavlatmamızda baykenin attandırdayı, bayken bağırızlarda bigi çakratmaken göreyinki bayken. Kana iyi. Hey! Ecek etmeden ne?
Sağa ulaşsanagan geyir dostlarçı. Geyir dostlar görtülüyor sonra bayrağına yaşa dost olur eken. Geyir uşul dostum ayıra ol yetse deydi eken. Geyir dostlar uşul canın kulak etse eken deydi eken. Klas başta arada cüzük hak olup. Bitke tanısa kayra özünü cemelepçi. Nege tanı okam degендей olup özünü cemelep verir eken. Adam айтса ey дос айырылат, туған айырылат деп. Bu классташ Этмар айтқандай туған болып тұрады екен. Қараңыздаршы, ушу 50 жылдан бері бирлерді қибай, чоғылып, бұл өзінше сезім, бұл адамдық бір сыфат болса керек ағай, ансардан бізді қандай қылып тарбиялады. Бұл кішілерді көріп біз тарбия алдық.
Bayağı Amerikan çayıpan, ay jağman uğray, ne alay, çayatkan töbe, men alay töbe. Şu söz bizge tarbiya kende olsa, eti savını tarbiya. Eti mağaydın uğları bizge amali bolçu. Azı, ne? Datlarına bir İtalya getiriyorlar. Görse sizler şunda tarbiya talibine suğarılır. Ana montip, birinizlerge su sap gelip oturasılar. Anda mesela, oşa klaslaştık sezim mene, bugünkü dastarkonun acarına çıkandağı bir tuğanlarımızlar, Bakıt Bayke, Aygül Şeşeviz, Aygül Eceviz, Bekim Bayke'leriz mınake. Bugün Kuanç tersine unutmay kuanı oturan, anda mesela klaslaşlar gelinizler, kalbay şarkıları çıkartıp dostu oralı. Gelinizler, Bakıt Bayke, Aygül Şeşeviz, Aygül Eceviz, Bekim Bayke. Hop, hop. Necike, Bayke, hop, hop, hop. Ben seni kandırdıysam kalkalarla kalkalarım kız beklerim kalkalarla. Ben seni kandırdıysam kalkalarla kalkalarım kız beklerim kalkalarla. Kalkalarla camilerim kalkalarla. Kalkalarla camilerim kalkalarla. Bakmayke, Aygül Ece, Aygül Ece, Bekim Bayke. Karasan sen son ağır gelmişsen kıymadığımız bala geçleri gündür göz aldığa takılarsa gerek. Bayke mayramızlar beden. Ben şu Bayke'nin ağırıttağından sevirgetinden koymuyor yok. Bir kalıplara gelen adam. Biz ağacı min ağırıttap, min sevirip, min oğurup uçup geldiğimiz Bayke bir kalıpta. Böyle kalçalar olsun da. Hurmatlı klasdaşlar, buna bugün yaxşı gün bo'lib turadi buyursa. Buna 700 yılda 700 yıllıkta belgilep düşündük. Çoğulup turabız, bu sınıftan adam ayamaydı, özgöçe, bağırırız da gelede. Ben bu uyuşturucularga birinci ösirette ben rahmat atmaydan. Çok rahmat atmaydan, bu boluş gerek gelede. Doloğu geç doloğu, buna üçün 25 yıllık uyuşturduğunu anladığıma yaş kes, mas kes deyinde yok. Ele saraldan aldık, ele saraldan aldık. Almanlar ne yapalım? Buluşurlar neyse, hazır gönlümde işte ayağa kapatıyorum, çurlarken de. Beni 700 yılında neyse. Barı savaşta olduk, kendim olduk deyinde. Benim şu bayramımızda kutlup da sizlere ağlarım. Ömrümüzler uzun olsun, deniz olursa çın olsun. Ne böyle çöğürlerden şunday yaşlılık görüyorlar. Boşları yermekte, o şekilde cöğürlerle. Gövcenin ben özümü bilir klasdaşlarım, kızlar, batarıklar. Ben bağlı mektepte okuyordum ama muzikalık caktan bir bağırım. Poştacımında, ben siz mahkamlığı boyun, ben söz çemez, hava konkursta, mektepte gemiler, adam sarılık peşine alırız. Bu nasıl durum? Bak mektepten remontuna bir akardım var. Sıylık alanında matmeslerine geçerek. Adam ağrısı var, ölmüş ağaydı onlar olsun, 78. yıl bilsin. Böyle fizik muhabbemele, adam o şey klas seleksiyon olmadı, A klasta. Adam o şey mektepte var, Ömelerim var, mikrofon, solgun elektrik sesle hemen de o şey koydurdu. Anlamını çok oldu çünkü bunlar eskere geldi. Yakında esine klasdaşlar. Adam da sarmaya kaçmış, üç derski, muhalifleri kabineti, narcağında geçide gemesi var oldu. Gemesi kabineti. Adam o şeyden başkası da Ayşe. O şunlar işte, adam kıyaktı mevzuları ağacında, emin sağattım. Boş vaktları olup da ancamca. Adam gömçeyin bu benim tuğanlı olup gider klasdaşım abışı var, Zuhravi Cakşırdaçı da. Adam da Zuhravi'ni çakır. De adam ben bir yaktardır hoşçakalın. Örda bir yaktardır, gönlü açıyoruz. Adam o şey klasım var, şu da hoşçakalın. Adam o şey de mancamın cevabı hemen esket koydum. Esket Cirölü. Varız Moğreki. Çoğulup durganlar densalımız yaxşı olsun. Üçüncü de oynayıp gülüyorlar. Yaxşılıktın dağımın tadıp bir üstüne bir yüz kavraşıp degende o şimdi jiröler ben sizlerge usunumuz çın densalık kalan. Asıl bizke densalığı gerek. Şunu alıp.
Benim bir adamla var, bir ötesi yaptı, ırlap, yani, Mirdan. Bir ötesi yaptı var, ırlap kıtırıp gitmeyim kendine. Ben günümde sağlanması gerek mi, klasdaşlar? Mınarlar, bak sürekli olandan abayken ayağındasın, değil mi? Değil. Ne deysen? Kumbatlı, ardaklı, sımbatlı klasdaşlar. Bugün kutlandığı geç mayramızda menen. Mayramga koşulsun. Şu oturganların barına densoğuk kalayım, uzun ömür bağlayım, vakit dağlay kılayım, astığız nevereli olduk, çevireli olatağız, bulayım oğlağız. Oşolar olsun, ömürleri uzun bol, densoğuklar çın olsun, vakit dağlaylı olsun. Mına 50 yılda el janı, 100 yılda yer janı deyip. Kayra janırıp yaşar atağız, bugün aybay yaşar atağız. Densoğukta olalım, oturuşu sulana versin, aman bololu bir tuğanday ol, görüşkenlerde mısık salamımız menen jüre vereli, bar bololu, bay bololu, densoğukta olalım, aman bololu. Hurmatlı klasdaşlarım, uşul 50 yıllık marakemiz kut bolsun, ömrüňer uzun bolsun, baktılı, talaylı, ömürlü, yaxşı klasdaşlardan bolup, aman jüreli, jakşılık bolsun, bar bololu, bay bololu. Yoldaş klasdaşlar, barınar jakşı tanıysыңар meni. Oşunday bolsa da bar jakşısыңар, adamsыңар. Adamdan da jogorу. Akensi bizde birinci очередьте турат. Sakın, ben aytmam ben. Yürüyüşte suygun yok, bir kısınızda. Çok, onca çok, yürüyüş suyanmaya oldu. Korktuk, kaçtı. Yürüyüşte sakın beni, adından çok, gününe sağ varım ey. Aklına ne ey? Gıçırağınsa başka ne yok. Sunu olacaksın. İyiyim şunu ıstahatten karman böyle. Büt var mı diyor? Var. Valla büt. Şunda katip diyor da. Böyle hoşunda oldu. Açık ayıp koyuyor şunu. Bunlar ayıp koyuyor sana ayıp. Alo. Bundan kıyın değil. Buna ben karındaşım buna kıyın büyük buna yoldaş oturup. Kıyın büyük de tatmakay sonun ıslardan bolsun. Oşonsun alып ketmedi bu bir yola. Açık ayıp koymuşsun. Ben jakşı nerselerdi aytıyordum. Bir yola da tığırken moynu bölümü duruyor. Barısı tegerek dedi. Gördün mü? Ya barı seni içi üstü yürü kaldı değil mi? Barı burada. Yetinekten. Barten korkukta birbirimiizde korkup durarız. Bağları da ne kıstardır şunda. Sıyray. Boşan ayıp. Şimdi getiremeydim. Boşan bir tuğanda baktırılsınlar bağırlar. Buna bağırlar bir tuğanda. Buna meni rağmen siylap sürdüler. Giyindir ana giyindir. Yine alsak da otalmadık buna. Dostum aytıp koy men. En yakın dostum buna. Moreki deme Mırzakal. Ama en yakın dostum. Uşulay tutmadı otalmamdı. Uşulay. Aman olsun da otalma kendini büyük var bile. Uçukay var demek. Otal öyle günleri otal oyunu. Toysay. Otal katlan kaydı yürüdük ayıp hoş gerekmiyorum var. Anan bir oşanday olsa da bari sıyla. Böyle kalsınlar açısın kaydılarak aytayım. Bu sağınıç, bu sağlık, bu klasdaşlık sezim. Darıcal sinere, ayranızlar mene. Sizler bir kutkalı, Akkalaдағы bir tarihi okuya tuğunu жеңіле тоқтатсыздар hoş geldin ойлондам. Ben Akkala ayına boyunca 50 yılda ulu beklemiş, ес тапқаны. Анан болса болгондур, бирок мен ulu bekмеймін, bir kol çarpmаңдарчы, ya. Ana. Bayramыңыздар менен. Агай, бүгүн тарихи окуяда bir чечилип, эзилип, жүрөктөн чыккан сөз жүрөккө жетип bir ыргелек болсун. Анда эмес агай, келиңиздер, дастарханга алып ичип отуруңуздар. Mirdan. Жолдыбай Кайыптын алгачкы шүйү дегендери бар эмеспи? La 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 hey.
Uşun rengiler bana, uşunla tanımam, alıvereyim. Aynen çok. Kararlı. Evet. Forması da öz görgönmez, ünü da öz görgönmez, mına kılbaydı. Azır bir ak terek, gök terek kılbaydı. Narkı mangdaydağı taraf ak terek, erkek taraf gök terek kıladı. Formelenirde erkek oynayan video var, bu tarih, bu muzey saktalı öyle. Ana janağı bul toyduдағы kızı atkanlar var da, 50 yıllık ötkörüp atacak, kanday boldu eken toyu dep. Anam ak işlerge dağı ançok bolguday kılalı. Hazır adilet biyagın ötüşündегі uşul ak terek komandanlardan dal janağı. Kimisi mıhtırday, anan бүгүнкү кеченин аягында жана мыктыларга үнү менен айырмаланга туулгандарга жакшынакай сюрприз бар. Аны эмесе маэстро кеттик. Ава салкында бар. Сиздердин командасы ава салкын,
үчүн бычакка сап болуп чыга келди. Эми Көктерек командасынан Көк Асабадай болуп ким чыгат? Өнөр таймаш кылалы айгым шеже Көк Асабадай болуп сиз чыгып атасыз. Сиз болсо бычакка сап болуп сиз чыгып атасыз. Азыр сиздин командаңыздардан жана ыр жандуу көп ыр билген 3 адам чыгыңыздар. Азыр могу жерден Сармелден айтышат. Айгым шеже сиздин командадан 3 тандаңыз. Сиз өзүңүздөн башка дагы 2-ни тандаңыз. Сиз 2-ни тандыңыз. Жок, 2-ни. Азыр Актерек, Көктерек уже конкурс кылалы. Эми курсак тойгондон кийин тойлойлу бүгүн туугандар. Ага чейин бак курулдап турса курсагың тойду деле унутуп каласың. Айгым шеже. Укчулардан барбы? 3 эркектерден аралаштырып ырга